rugendo rwa guchwa sub-county ingi injeru ndene ya gicigo bunge kia Central Imenti nandi ni kwithiritwe gukirikana ati kinya michemanio ya kimwingi kethirwa igikarika kiri ward cionthe ndene ya gicigo giki ni kenda gutigira Anthony bakwithirwa bagichwa na kinya kwithirwa bakiuthurania maoni jao jegie sub-county je bubu gikarika atongeria baire bagisiasa speaker Ayubundi amwe na kinya mubunge wa gicigo giki kia Central Imenti niwe Kirimango Shinene bethiritwe bagichumiria na gutariria o umwe akiuga niwe withiritwe agichwa sub-county je akagitenio kau Kirimango Shine we ethiritwe akiuga mwakene jojo mwambirio nene ethiritwe akiandikira barua Rais William Ruto amwe na munini Yoweri Gachagua nawe speaker Ayubundi agitariria niwe withiritwe akiromba sub-county je nyuma we kwithirwa akiaraniria na minister Karia Bwandene niwe professor Kithure Kindikiria ari kirenjunga yawe Ntere Chacharia mutugikare katwambiririe cio Rwadia rwaige kuga gicigo mbunge kia Central Imenti shuma sub-county jiri nandi nirone ni kujukia mukondo jungi buone nyuma ya mubunge wa gicigo mbunge kia Kirimango Shine gushumire na kuga ntariki mugwanja mweri jwa mbere mwanka juju nire andikire na gwikia baruga ya kuromba sub-county jiri imwe rutererwa ruguru iuni Abuthugusi West na Central na ingi rutererwa Bogaiti iuni Kiaguna Mwangandia kirima kiuga baruga ije edio bisine ya mutongiri wa mugongo Daktari William Ruto na kinyo bisine ya munini wa mutongiri wa mugongo Rigathi Gachagua. Hii imeandikwa kutoka wapi? Hon Moses N. Kirema MP. Soma hapa. Central Imenti Constituency. Haya, member of Defense and Foreign Relations Committee. Bwenda pande hii. Abuthugusi East Sub-County. Good. Na iliandikwa mwezi gani? Tarehe 7 mwezi wa kwanza 2023. Ilo twarombete sub-county ijere emwe barogoro wenge bwae bokuigwa na mato na kele gatuma mbita baroge kere office of the president na bweta bokamethira no kere office of the deputy president na bweta boamethira no kenda bomenya manto ya Abuthugusi ninte kwenda yekerwa siasa nonto kenda indenda yekerwa siasa ndenge yore unkamberio bwere inkoromba na ndireka ngushoke nyuma kanini nkonia rwalirwa sub-county rumire kiri mwingi kurentariki mugwanja mweri jwa 5 mwanka juju kirendiunga ya minister Karia Bwandene Kithure Ntere Chacharia kiathokire speaker wa mbunge ya Meru Ayubundi ari speaker Ayubu ari kurunga makwaria iromba rawere ambere kiri minister Kindiki ari kuromba kugitano kwa gicigo mbunge iki kiuma sub-county jiri ruguru na Bogaiti. South Imenti wako na 3, North Imenti wako na 2. Na wakati askari wanachaguliwa, wale wanachagua mara 3, wale wengine wanachagua mara 2. Lakini hapa Central Imenti tuko na moja tu. Tungeomba tu tukatie sub-county. Hapo Central na Abuthugusi West iwache yue sub-county pande ile Mwangambia na Kiago naye wawe pande hii. Ukifanya hivyo tu waziri utakuwa umesaidia kwa sababu utakuwa umetuongezea kama ni 10 walikuwa anachukuliwa at least anakuwa 20. No kieni nekeu minister Kindiki thiragichokie rombara speaker Ayubundi akimuria kugwatana na atongeria bathingatire mitaratara ya kuromba sub-county jigitanwa na Kindiki akiuga bathithio akagitane gicigo mbunge iki kwegitarite ukurukia mieri 3. Mheshimiwa Ayub ameomba sub-county. Had you begun the process? Is there minutes, public participation minutes? Bado. And then mufanye ile utaratibu. County commissioner na watu yake wako hapa. You know the procedure, and then muandike minutes. Na mimi nataka kuhakikishia in the next 2-3 months once they do the minutes, nitapeana sub-county mpya ili Central Imenti iwe na sub-county mbili. Kiumia giki ntuku ya Jumatatu speaker Ayubu aratongeria MCs bobana bagicigo mbunge iki bethira bakiriongera DCC Samuel Njuguna kenda bakabanga mutarata jo kugitana gicigo mbunge iki kutembea wilaya yetu na akakuwa na viongozi
Na katika kikao hicho viongozi na wananchi walizungumzia masuala kadhaa na wakaweza kuomba serikali kama inaweza angalia kugawanishwa kwa wilaya yetu ya Meru ya Kati iwe katika sehemu mbili. Na bojeri mbere DCC wetu bwana Njuguna bwaga muno ndo makaribisho jako nenya gwitikiro tutongeria ngugije kende tekeje otonya siasa tutongere umutingo bya thirikari yetwakie thirikari no tunyanda bara twina bonde na ireje ibathirikari ni untubure kinya kadiba guku bethirite bakiariria mugejao jaraja gwita yuta tena tongeria bao bakiuga bo barenda gicigo mbunge kikigitano kuma ruguru monka boga itikirongi ndende kuona bubui tukaga wa turungi ya tuna atigati kutwitha tukiona mawega twinde nondu bara bayoboga itina bara bayoboga tukomba utethania into bya twina bio babaga iti iba kurerwa muno kinya bara bauma no na ingara manyache gwita kotini untu bou ibo kuinyeri wananchi muno konge gote stima ndebaga iti gote university gote tha kwena national schools na igo kwenda gote na masibitari jakobwira nteto icho nteto gatethania muntu orore baruguru no orore baga iti no ngato thenjerete sub county jigategate tukamegania aringi ndari untubura mubunge Kirima arombete mutaratara juju kugitania Central Imenti jugekirwa siasa kinya kanini na MCA wa Bothugusi Central Douglas Mutea akiromba ngwataniro kiria tongeria akiuga ngwataniro ekagia Antonia ja batekuraithiria nuretete sub county nirio mutaratara juju jugeta na mpoi. Please, hii process isingizwe nini? Itwe dora ko bweri gweta. Kira tukwendene ya leaders betu tutho tukwatanirite. Tukwenda kwithirwa kwina no thithitie kana utithithitie. Leo jate umata. Gugo kaire atukwatanire. Unity igintu gikega muno. Thaire okona tukwatanirite kuma MP kuma speaker gwita all the 4 MCAs. Iro tukethwa tuithio ntubura bombo tethia mukari kana ringi kura betu muthiene kiri MCA Muteani romba ria wekire akariba Central Imenti gucumire kiri karobia mwingi biria bikathithika maturene ntariki 9 wandini ya Bothugusi West na Bothugusi Central na ntariki 16 mweri ujuju biria nabyo bikathithika wandini ya Kiagu na Mwanganthia kenda bakarita mendekithe jawe guru ya ura sub county jikagitanwa ende nonto babubombie ndabo ronto mbwera abura nkathithia etha indete nderwa nkaewa ruyo ndenge yankabwera ira ndaboro mberete nkaewa ende tutare tukuthithia public participation na ndi public participation tugeta kuthithia atia bombe kwithora bakiumira nikena tomba gwita maoni bwega na tomba kwerekithiria ura tukwenda nonto bado twetwike tuli aringi kura kana tuli akariba Central Imenti tukauga imbio yongwa tukwenda kuma gicigo mbunge kia Central Imenti nkiripotera ndito ciawero wikendi riakwa rieto ni Mutugi Kare.